Hello, everyone. This dialogue is about court. Bailiff. Everyone stand up for the judge. كبور زبعنا بيت فردي كل خاتكم ندانيا تطو بلوتا Judge. Court is now in session. دانيا وعلى بيت فردي حجي تخفيتو له ويدما شمقلنا حجي جميرو له Clerk. Today's case involves robbery and fraud. صحافي بيت فردي نايلومي كسي بزعبا سرقن متلالن إيو Prosecutor. Your Honor, the defendant broke the law and committed a serious crime. عقاب حقي كبور دانيا تخساس حقي بمتحس كبيد جبن فتسيمويو واي فتسيمو له Defense Attorney. My client denies all charges. أبقى مكلخال عميلي نخلهم كستات ينتصقوا مالو نخلهم زي كونه نخلاتهم وين نخلهم نتحنك بالخيلة Judge. Bring the first witness to the courtroom. دانيا نتقدامي مسكر نابيت فردي أمسوه Witness. I saw the suspect leaving the building quickly. مسكر اتطرطر ندهنصا بقلطف قديفو كوص ريئيو Prosecutor. Did the police arrest him that night? عقاب حقي كم زبل بوليس بتا مشتتي كسي أسيروم ودو بوليس بتا مشتتي أسيروم ودو Witness. Yes, they arrested him after finding evidence in his car. مسكر دما كم زبل اوه أمكينو مرتعو مسرخبو أسيرومو Defense Lawyer. Objection, Your Honor. That testimony is unclear. طبقا مكلخال ويدما طبقا تخصاصي كم زبل تقاومون لني كبر دانيا إذا مسكرنت نصور أيكونن Judge. Sustained. Please answer carefully. دانيا كم زبل تقاومو تقبلنت رخيب الله بجاخاتكم بتنقاق يملسوتا Victim. I lost a large amount of money because of the fraud. قداي كم زبل بسنكي تمتلال مخنيات بزح غنزب طفيوني Lawyer. Did the defendant threaten you? أبقى كم زبل إتي تخصاصي أفرار حكاديو Victim. Yes, he did. إتي قداي دما كم زبل وي أفرار حني Prosecutor. We also have a search warrant signed by the judge. عقب حق دما كم زبل بدانيا زتفرمي ناي مفتش فقط اون علونا Defense Lawyer. The defendant deserves justice and human rights like every citizen. طبقا مكلخال ويدما طبقا تخصاصي كم زبل إتي تخصاصي كم نفس وكف زيغا فتحن سبعاوي مسلاتن يقبؤو እዩ
Judge, the jury will now review the evidence. ዳኛ ድማ ከም ዝብል ኣባላት ሽማግሌ ወይ ድማ ፈረቲ ሕጂ ነቲ መርትዖ ክምርምርዋቶ እያቶም ክምርምርዎ እዮም ኣይኮነን ክምርምርዎ እዮም ንሓደ ሰብ ኢና ንብል ንብዙሓት ግን let's remember ክምርምርዋቶ ኢና ንብል ክምርምርዎ ዘይኮነ ክምርምርዋቶ እያቶም Jury members, we believe the defendant is guilty. ኣባላት ሽማግሌ ፍርዲ ድማ ከም ዝብሉ ተኸሳሲ ገበነኛ እዩ ዝብል እምነት ኣሎና Judge, the court finds the defendant convicted. ዳኛ ከም ዝብል ቤት ፍርዲ ነቲ ተኸሳሲ ገበነኛ ኮይኑ ረኺብዎ ኣሎ Defendant, I want to appeal this verdict. ተኸሳሲ ድማ ከም ዝብል ነዚ ውሳኔ ፍርዲ ይግባይ ክብል እየ ዝደሊ Judge, you have the right to file an appeal. ዳኛ ድማ ከም ዝብል ይግባይ ናይ ምባል መሰል ኣሎካ Defense lawyer, can my client receive bail until the next hearing? ጠበቓ ምክልኻል ከም ዝብል ዓሚለይ ክሳብ ዝመጽእ ቆፀራ ፍርዲ ብዋሕስ ክወፅእ ይኽእል ዶ ዓሚለይ ክሳብ ዝመጽእ ቆፀራ ፍርዲ ብዋሕስ ክወፅእ ይኽእል ዶ Judge, bail is denied because the defendant may flee. ዳኛ ከም ዝብል መወዳእታ ዋሕስ ነጽግ ብሎ ምክንያቱ እቲ ተኸሳሲ ክሃድም ይኽእል እዩ Clerk, the next trial date is scheduled for June 15. ጸሓፊ ቤት ፍርዲ ከም ዝብል ዝቕጽል ቆፀራ ቤት ፍርዲ ን15 ሰነ ተመዲቡሎ Judge, the sentence will be announced tomorrow. ዳኛ ከም ዝብል ናይ መወዳእታ ፍርዲ ወይ ብይን ጽባሕ ክንገር እዩ Bailiff, take the prisoner back into custody. ክቡር ዘብዐኛ ቤት ፍርዲ ድማ ከም ዝብል ነቲ እሱር ናብ ቤት ማሕቡስ ምለሶ Defendant, I hope to receive parole one day. ተኸሳሲ ከም ዝብል ሓደ መዓልቲ ብሰልሰላ ፍርዲ ክፍታሕ ተስፋ እገብር Judge, good behavior in prison may help your case. ዳኛ ድማ ከም ዝብል ኣብ ቤት ማሕቡስ ጽቡቕ ጠባይ ምርኣይ ንጉዳይካ ክሕግዞ ይኽእል እዩ Plaintiff, we are asking for compensation in this lawsuit. ከሳሲ እምበኣር ከም ዝብል ኣብዚ ክሲ እዚ ካሕሳ ንሓትት ኣለና Judge, the parties should attempt a settlement before the final hearing. ዳኛ ድማ ከም ዝብል ክልቲኣቶም ወገናት ቅድሚ ናይ መወዳእታ ቆፀራ ፍርዲ ብዕርቂ ክዳቆሱ ክፍትኑታ ኣለዋቶም ክፍትኑ ኣለዎም ኣይኮነን ሓደ ዓቢ ሰብኣይ ክፍትኑ ኣለዎም ክንብል ከለና እዚ ግን ንብዙሓት ስለ ዝኾነ ክፍትኑታ ኣለዋቶም ንእግረ መገደይ ከዘኻኽረኩም Bailiff, court adjourned. ክቡር ዘብዐኛ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ቤት ፍርዲ ኣብዚ ተገፍቲኑ ኣሎ ጉዳይ ቤት ፍርዲ ኣብዚ ተገፍቲኑ ኣሎ ቪድዮና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ብዝተረፈ ሰናይ ጥዕሙ ንዓኻትኩም see you on our next video and bye for now